Hello, good morning guys. Ning time guys, niabot ko aning dapita. Doon ako'y nahinumduman ani guys. Mao ni ang agianan padung didto sa pagpangita namo sa among inahan. Kauwan sa kong igsuon guys. Wa ko malimot aning dapita guys, dinhi mi nag-abot sa kong igsuon kay nangita mi sa amo ang inahan. Pero subo lang palang dungon guys nga hangtod karon wa pa magyapon makita namo ang among inahan. Ambot ug asa na ron si mama. Ginoo rin mag-igo niya guys kay amo naman pong gihimo ang tanan. Nangita naman mi niya. Pero ambot ba ug asa siya karon? Kung makahinumdon si mama nako guys, kung mahimo muuli siya. Muuli na siya diri sa amo ang dapit sa Valencia. Kay kalit naman siya nawala aning amo ang dapit. Ambot og unsay hinungdan, nang luod ba or unsa. Wa man makaibaw ani guys mga anak. Kay lain man siya namo ni guys, naa man siya ipon nga ulitaw. Mao na nga dili kaayo ko ka-monitor sa ihang mga problema. Mao nga ambot og unsa joy hinungdan og asa jud ka karon ang among inahan. Nga hangtod karon wa pa man gyud namo makita. So mamahuling kung nakita ka sa ako ang vlog karon, kay hinumdum ka na ho, uli na in taon kay nabala ka na kayo minimo. O daghan na kayong nangita nimo nga mga amiga, mga paryente, o labaw na sa imong mga anak naghandom gihapon minimo. Mao nga balik gihapon ko pagpanawagan sa ako ang inahan kung kinsa gyud nakakita niya. Palihog, pahibalo in taon kanamong tagtungod. Among inahan na ay aum sa aping. Wa bato tuo nalimot naman ko. Amo jud ni siyang gipangita hangtod karon na diin-diin na magpangita guys, gi round buhol na namo. Taga Valencia ning mga tiguang guys, ayaw jud in taon ninyo pakyasa. Kung doon na mo'y tiguang na hibudngan sa inyong lugar. Paibawa in taon mi guys, kay nikabat nag-upat ka buwan ang iyahang pagkawala. Makurat ko guys kung makakita og mga idaran. Kay murag mawa ko sa kaugalingon kay makaingon jud ko ako nang inahan pero dili man di ay. Mao na nga ako guys kung maglakaw ko naapoy ako ang ipa sagap-sagap sa kamera kay aron jud malingian jud nako og naa ba jud ako ang inahan. Mao ning dapit sa lantang guys, nakaadto ko sa lantang. Namasin pod lagi in town og niani dinhi akong inahan. Pero walang gihapon guys. Og pasensya na mo guys og maora poy lingaw nako karong hapon na. Og ako moingon guys, bye-bye.